A palavra de Deus está vista em buque de Salmo ng capítulo 121, versículo ng 1-2. Lumial sa miwo ng naesero ng, for di unda miyudan sa lobing, miyudan sa tabini for di Senhor, kende atra cielo e terra. Mi kira invitavo pa camino kubota, baja boca vez, sira buwo ng, iripiti a palavra ng di orasyon aki, junto kumi. Señor mi Dios, lo mi alza mi wowa nang naesero nang, for di una mi yudan sa lobing, for di una mi yudan sa tabini pa mi matrimonio, for di unda mi yudan sa tabini pa mi salu, for di unda mi yudan sa tabini pa mi dolonang, Señor, for di unda mi yudan sa financiero tabini, for di unda mi yudan sa tabini pa mi suku i pa mi presyong halto, for di unda mi yudan sa tabini que gran perdida aqui de mi ser stima ko abay lagami. For di unda mi yudan sa tabini pa mi pasador di divorcio aqui. Senhor Tata, for di unda mi yudan sa tabini pa mi enfrenta e operasyon aqui. For di unda mi yudan sa tabini awor kumia perde trabaho. For di unda mi yudan sa tabini ora ku seng nota yega pa mi duna mi yunan di come. For di unda mi yudan sa tabini ora ku mi queda den cas sin corriente e sin agua. For di unda mi yudan sa tabini ora ku prueba nanta debilita mi fede en Dios. Oh mi Dios, for di unda mi yudan sa tabini si hasta na iglesia mi ta sintimi un strangero. Oh mi Dios, for di unda mi yudan sa tabini, ora kumi kasa no ke papia kumi pa nos reconcilia. For di unda mi yudan sa tabini, ora kumi ta mama soltera of un tata soltera luchando palanta mi yunang miso. Oh mi Dios, for di unda mi yudan sa tabini, ora kumi no sa mas compahasi orasyon. Oh Dios, quatra cielo y terra, lo mi halsa mi wowo na esero nang for di unda mi yudan sa tabini, mi yudan sa tabini for di Señor. Oh gloria, hallelujah. Danki Dios ku Dios ta dunami força. Danki pa seca mi lágrima ng Señor. Danki pa cuida mi salida e mi entrada. Mi saco bota mira turcos ku mi ta pasa denje. Mi saco mi yudan sa tabini for di Señor. Danki mi Dios, bon nota kabisha e bon nota drumi. Mi tin fe ku lobo sakami for di situación aqui. E contesta por tarda, pero mi saco mi Dios lo ayudami. Mi yudanza tabini for di Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Boa puntra bo mes pa hopi anya com bo mes de reza de maneira que Deus ta contestava oração bo que sa compahasi oração com fé fuerte e que bota move em mão de todo-poderoso bo a perde trabalho quizás e bota pedindo Deus para abrir a porta de embobida para outro trabalho bo tem mester de contesta riba oração para uma situação difícil reclamar com fé. E buki aqui lo mostrava compahasi oração com fé fuerte e que te pone que Deus não por queda sin reaccionar. Logo mira Deus move junto cubo den turbo problema nan e problema nan de mais grande e logo mira com Deus lo treze solução nan inesperada. Busca bo buki reclamar com fé. Escrevi para Naira Lin Felicia.